campaign ar zong a bikin election agent le candidate ti lo chu hemi constituency chunga vote nei lo chu constituency chu san vek tur ania chu tiang tu chon set tir na po kan petowa hemi tuna kan by election ne na tura hian vote sang khat vote sing khat sang sari za ko som pakhat auma heta hen me chia sang ko le som ko le pahni an ni mi pa sang le zare som pakwa polling station som ni le pasari auma heta hian polling station tunma critical kan tiang chi kham chi alova amaro chu bru ina vote an thang na tur ni a khia zodin le ortoki tru khu tlema en kol luk ngai zo tu ne khia ania amaro tur ma kan soi critical kan tiang ro ka chuni lo ani tin tuna hian postal ballot thi thak zo ne to a postal ballot thak na tur hian som thum le patni kan pe chuaka an vain an thak im vek to a postal ballot chu thak to rom to lo tuna hian service voter hi za som thum le palni kan thon chuaka tun thlengin pakhat ma to ne ro chu kan la nei lo ani tin tuna kan in thlan tura hian training zong kan ti zo to khat to a final training nak tu kan ne anga nak ti chu zir to ni a hian so parliament polling party zong ten hemi district headquarter hen chu sananga an duty na tur mun an pan to do na kan che to thin angin in thlan hun kha tu ka rin ni october ni som thum ania jingdar sari atanga tlaidar thleng ania tlaidar nga thleng hi tlema a general kan ti a special case ni lo ta na ti devania azia kin na ran pa in omlo ma sela roman na chuan tlaidar nga thleng hi voter pa ngai tlaidar nga tanga dar hi chu sabat serte ta na zo de turangai ania tin covid patient emo covid kai manom chuan midang zong vo thak to nuwa vo thak the tur rom man se mania chumi tan chuan polling station tina hian medical nodal officer ruafek ani to bok ani tin vote thak te hi vote tha zo vele a mi he ko tar henon phut thenania nga vote chir hi government college November ni a jingda de tanga chir tan do na vote chir na tur hian table pasari bo se nia heta hen round li a chir thei tu ani do na ni tin kan siat chin bro tripura a pmt chung chang hian election commission of india chung tu thengin thu thar remo ro man na bi ke musim tura ti na kan na dong ba chuwang chuan hor to ki le zodin na vo thak tu ka in bo sai a ituna hian zodin a hian vo zali somre le patni anoma hor to ki polling station trua hian za som zali le pathum an vain bro tripura mete vote zaruk somnga le panga anomani tin tun thlengin election complaint hi pathum ziakin donani to a chu mpf atangin nania chu party pathum inc te mnf te zpm te anni po hi an sen sowa book felvek anni ton pathum hian tin he ba hen var balin mpf atang book hian bu faisim athlona bu faisim complaint ma ikan bo zui vata an sem thaman chialo an sem don te tin kan ti to ngala chu ziak ni lo var bala kan don ani tin hei kan soi thina ngin covid nen hen zum lo thei lova kan de sigi pathian zara covid a kan tlan diam sa to viava than ni chung hian covid test positive rate hi 5.6 ina chorol theya nimina kan de sipum pui covid test positive rate hi 2.68 ania amaro su than campaign kan ti tak hian hemi tuirial blb ka hian lo sang chole tan khop maya nimina test positive rate hi 13.80 ania ichuang chon tum tum kan thana po hian campaign ar zong te le ami pui po covid laka film khur kan thani covid the na ta na man ni lo turin tana turin kan nge na tin he thlan na hi in thlan na mu verify ni the turin mi zong lo chang theu turin le abi in political party te ichu tian ru puwa he thani ma chon turin kan nge mun le ani